soomanni keessan soomana qeebalamaa ka milkii ka addunyaa akhiratti irraa gammaddan ka asit dhiifama rabbii ittiin harkattan ka boru jannata ittiin harkattan isiniif haa ta'u isiniin jenna. soomana dhibdee teeysaniif dhaba keeysaniif xumuraa ka milkii teeysaniif guddina keeysaniif jalqabaa rabbiin isiniif haa godhu. warra ramadaanni ragaa itti bahu miti warra ragaa bahuuf rabbiin isin haa taasisu. warra addunyaa fi akhiratti isirraa gammadu warra rayyaan dhaqee achitti ittiin gammadu rabbiin isin haa taasisu isiniin jecha inshaallah. dalagaan teenya gaa yeroo hundaahuu qeeba. kanaaf inshaallahu ta'aalaa rabbiin keenya fedhe ahkaama ramadaanaati wajjii wal qabsiisee waan takka takka asrii zaatana hanga baatiin ramadaanaatu hin jirtutti kan wal barsiifnu taha. yeroo hundaahuu zaatanan hordofaanne asumaan isinit dhaammachaa yoo rabbiin keenya fedhe irraa ahkaama ramadaanaa hanga tokko wajjin laalla. rabbiin jiraachisee nama soomana irraa qooda fudhatu nama taasisuun nama ahkaama ramadaanaa akkaataa itti soomanu akkaataa ramadaana isaatti qeebalamuuf waan ramadaana isaa duraa balleessu nama baratee eeggatee soomanu nama taasisuun carraadha. rabbi asiin nuge alhamdulillahi jechaa bilayyan kiyya. inshaallah soomana jechuun maal jechuu irraa kaaneeti waliin gara fuulduraa ayyaana duraan dursa soomana jechuun akka afaan arabaatti akka lugaatti soomana jechuun alimsaaku if qabuudha. if qabuu hoggaa jennuu fedhii garaatu jira fedhii garaa irraa if qabuu akkasuma fedhii qaama saalaa jira tanarraa isif qabuudha. fedhii garaa hoggaa jennuu waan akka nyaataa waan akka dhugaatii wantoota garagaraa waan silaa yoo nyaata yoo dhugan soomana nama duraa balleessitu guutumaa guututtuu irraa if qabuutu soomana jaama. ibaadaa rabbiin lakkaawwattee if qabuu tanan nyaata dhiisuu dhugaatii dhiisuu wantoota silaa sooma sirraa furan hundumaa guutuu guututti garagaraa keetii gaddeemtu qad gooteef irraa dhaabuu ibaadaa lakkaawwattee irraa if qabuutu soomana jaama. haaluma sanii nama kabajama. itti aansee hajjiitu ummata keenya bira sadarkaa qaba. salaanni kun hedduu darajaan qabu ummata keenya biratti. hatta kan salaan illee yaa rabbi hajjii nageysin oggunda kadhaasaati. hajjii nageysin kadhaasaati. adeeroo hajjiin osoo salaanne gootu hajjiidhaa miti. soomanni osoo salaanne soomantu soomanaa miti. buni al-islaamu alaa khamsiin janiin nabiin waa shan irratti islaaminaan akka jaaramtanii himanii shanan irraa ta duraa laa ilaaha illallahu muhammadun rasuulullah. ta lammaffaa iqaamatu salaati salaata salaatuudha. tan sadaffaa soomani sadaffaa irra jira. achi booda zakaatutti aan ammas namni keenya zakaas hin baafatu. ka zakaan baafanne hajjiin dhagaa jaadeeroo maalleen osoo zakaa irraa hin baafne hajjiin dhayitu hajjiin dhumarra jirti. hajjiin san siin taatu beeku. dura osoo zakaan baafanne hajjiin dhagaa weette tunillee waan hin taaneen siin jee qilleensarra mana jaaruu jirta manni qilleensarratti hin jaaramu yoo utubaan lafa dhaabamuu baate. obboleeyyan kiyya wanniin isiniin juu dura arkaan islaamaa irraa kan durarra jiru jabeessuudha qabna. shahaadateeniin dura nu bira jabaachuudha qabdi. rabbiin tokko ta'uu beeknee waan biraa cinaa gabbaruu dhiisu arkaana islaamaa irraa ka duraa kanaami muhammad ergamaa rabbii ta'uu beeknee dhugoomsuu waan isaan nu himan hayaa jechuu ta isaan itti noo ejan tole jechuu waan isaan irraa dhorkan irraa fagaachuu akkana akkaataa isaan nu gadiin dhufaniin maletti rabbumaa gabbaruu dhiisuu kun nabi muhammaditti amanuu jaama. rabbii tokkicha cinaa waa yaammachuu dhiisuun rabbitti amanuu jaama. akkasimi eegas booda salaatatti aansinee salaanna. salaata eega salaanne booda sadaffaa irra soomana dhufna. soomana eega soomanne booda afuraffaa irra zaka baafanna. shanaffaan hajjiin achi booda waan boodaa goonetta duraa dhiisuun dalagaa teenya lachuu nu jalaa balleessiti. kanaaf obboleeyyan kiyya namni soomanni hin jiru jee inkaaruu murtaddiidha. akka ulamaan irra walii galanitti arkaanota islaamaa shanan keessaa tokko inkaaruun amantii islaamaa keessaa nama baafti. namni amantii islaamaa keessatti soomanni hin jiru nagama beelaaniif cinqitan nagama if rakkiftan malee soomanni hin jiru. soomanni wanni jaan takka hin jirtu nagee agabuu oltanii bultan nagee beelaaniif fixaa jirtan jee namni inkaaru yoo jiraate fahuwa murtaddun an diinillah. nacuuzu billah rabbii keenya maganfanna diin islaamaa keessaa duuba deebi'urra eega amane booda nama diin islaamaa keessaa bihe jaama namni soomana inkaaru jechuun. shartiin soomanaa dalagaan teenya hundi shartii qabdi ahkaama qabdi. shartii soomanaa keessaa soomanni yajibu calaa kulli muslimin caaqilin baaligin caaqilin qaadirin cala sawm. soomani nama fayyaa qabu hundarrattuu dirqama ka soomanuu danda'u nama biyya jiru ka musaafiran tahin nama fayyaa qabu ka biyya jiru ka fayyaan dhabin nama amata 15 ol dabre yookaan ka mallattoon ballaquu irratti argamte dubartii yoo ta'e laguun tatti dhufte dhiira yoo ta'e ka manaame. kana jechuun amata 15 gaditti mallattoon ittiin ballaquun namaa beekamu itti dhufte taanaan namni tokko dirqamee jira. dirqama soomana kana soomanuudha qaba. nama amata 15 gadi ka mallattoon ballaquu irratti hin argamin naamusaaf naamusa barsiisuudhaaf itti ajajan
أمو درك من قبو درك من قبو أمو درك ما جراتشو ريسوس نامو صحابة رتوبو دفول درا درك من رتو دي موانتيف تكينيان جولي أمتا تربت مروا أولادكم للسبعين مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها ل10 نبين كينيا كزن جولين أمتا تربو يوغي صلاة اتأججا أما كدا يوغي سيرا غرفا نامو سبرسي سورة بجا چهلن غاندا واتي خر صلاة آريا يو تكينيا خنا من شاب على شيء يشيب عليه نمني وان الرد دردرومي الرد اللوم الرد الريباس خنام نامو سبرسي سورة بجا جولي تينيا سومنا تأججو قمنا صلاة تأججو قمنا ما تربو كينيان أمو دركم نرنجرو خنا كسب بيكون برباچ سار أما كورشم برا دبرنا أمو دركم نهندي بعدن نجرن دركم بعدن نجرن ربين قدام سبحانه وتعالى قرآن خيسا وانجو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى نمني مل الرجل يخاو خفيان قبل صومنا فريق يا برا اتبوتشو قدا خفلو دندياجا سن يودن ديسي مل الرجل التين صومنا يتيز مرقا خيت أمو يو فرتيز دركم انقبضو يچو باتي رمضان يرميسين ايقل ترانيات ولوم برباچ سادا رمضان صومن وديم نتيني نياتا نيات رمغوية دران يتيتو جيجر علماءين غوية درا صومن ايقلمو نياتي صومن ايقلتا نيان سنوما سيفغي سورة يو جدو فروبات يو جدو تي سببا لغون سردفو تين سببا غرغرات تين دورتي تاتي خفرتو تاتي غافة تدي بتو أماس نيات ولتي صومنا خيات ديبو فين ديمتي چمان اتفوفتا إنما الأعمال بالنيات نبينا كزجان دلقان نما هندي خفيات هاتون نيادا خناف نيان يچون برباچي ساد نيان يچون برباچي ساد يچون نبيين كي صلوات ربي وسلام عليه وانجان صومني نما لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر نما وصف فجرين بهن اندرنين صومنا جيه نيان ياتيف ملي صومنين جروجن خنا يچون يرودان غافو مدر رمضان ايغلتو نيات ولتي رمضان صومن وديمنا نتي اتبوت أمو سنة يو تاتي فالا دركمات دركم غلغل الرا وصف جرين إمبانني أتا سنة أمو غيا خيساس نيچو دندي سنبين كي نعيش شاكر فني صلوات ربي وسلام عليه وان نياتن نقبدني جني غافتن وان نياتن انجرتو انانين أكستاتو إني سائمون أن صومنان قبا جنين إيغا وان نياتن اركتنيفو صومنا خي اتفوفي جنين نبي صلى الله عليه وسلم درايو وان نياتن اركتن فروف كان وان نياتن دبمنان صومنا وقمسن الرانياتني duraanis ichi dura wantu ine waan ta'eef itti fufan jechuudha akkana obboleeyyan kiyya hadiisni sayya